ntaumenya kwatunze. kubera iki twumviriza Imana? kubera iki utegerezwa kumviriza Imana? kubera iki ntegerezwa kumviriza Imana? Soma Ingoma za mbere 21, Ingoma za mbere 21 murongo wa mbere. Bukeye Satani ahagurukira nde? Turajyanirana, ndagira ngo tujyanirane sinshaka guteba. Bukeye Satani ahagurukira asunika Dawidi ngo akore iki? Urumva Satani yahagurukiye ubo Dawidi yararongoye, ariko anyura mu murongozi wabo Dawidi yararongoye. Ikosa ntiryakoze Abisiraheli, ikosa ryakoze Dawidi. Ku murongo wa 14 murebe ikibazo cyahise kivuka. Nuko Uhoraho aterera Abisiraheli kiza, hapfa abagabo mu Bisiraheli 100,000. Ababisiraheli bapfuye bazize nde? Kuko Dawidi yakoze iki? Yaharuye abaki? Mumfashe, murasoma Bibiliya murazi byanditswe. Kuko Dawidi yakoze iki? Aba bantu se bazize nde? Bari bakoze ibyaha? Icyaha cyakoze nde? Icyaha cyakoze nde? Impamvu ya mbere ituma twumviriza Imana, wenda reka mvuge ibintu nka bitatu tugiye kubona none ahanyarutsa. Impamvu ya mbere ituma twumviriza Imana, kumviriza Imana kwawe, ikigwa cya mbere nuko kumviriza Imana kwawe bizotuma udafata decision mbi. Kubera ko hari abantu babaye ubuzima agafata ama decision kubwe. Urabona buri wese uko ari ngaha Imana yaramuremye imushyira ku isi, ariko iyo udafise ikindi kintu kikurongora, nyine umuremyi wawe ari w'Imana ngo abashe kukwereka, kubwire nyura gauche wari kunyura droite, nyura droite wari kunyura gauche, agutware, akubwire, akujyane uko we agomba, apana wowe uko ugomba, uziyobora nabi, uzirongora nabi, uzafata ama decision atariyo. Dawidi afashe decision, ariyumvira aravuga ati ariko ahamagara Yowabu, aramubwira tumva Yowabu umukuru w'ingabo, ingo viens. Yowabu araza aramubwira ati genda uzenguruka ibisagara byose umparurira Abisiraheli. Yowabu aramubwira ati ariko kubera icyo uri kurambwira guharura Abisiraheli ko ari abuhoraho Imana yawe, mbaharura kubera iyihe mpamvu? Ariko igitangaje mu bintu byinshi Dawidi yakoraga, aha niho hantu honyine Dawidi yakoze ikosa, aragenda aharura Abisiraheli ataseguje Imana. Nusoma muri Bibiliya yawe uzogenda ubona ahantu hose Dawidi bikavuga ngo abanza gusiguza Uhoraho. Uhoraho aramubwira ngo asiguza Uhoraho, Uhoraho aramubwira ngo asiguza Uhoraho, Uhoraho aramubwira ngo. Aha rero Dawidi ntabwo yari yasiguje Uhoraho, yafashe decision y'umubiri, decision ya kimwiri. Arabwira Yowabu genda umparurira Abisiraheli, ajya kubaharura, avayo amuha umubare, igiti gira arakimuha. Aha rero icyo nshaka kubabwira, uko niko abantu benshi kuri iyi si babayeho ari abantu bafata ama decision ku bwabo. Uyu munsi ugafata decision, ariko decision uzifatira kenshi uzosanga ari decision itava ku Mana. Decision uzifatira kenshi uzosanga ari decision yawewe y'umubiri, y'ibyifuzo, itavuye ku Mwami Imana. Ariko ahantu utazigera uhusha, ahantu utazigera uhushana mba, n'igihe wafashe decision iva kwijwi Imana yakwibwira ikakubwira mwana wanjye nyuraha, mukobwa wanjye genda gutya, muhungu wanjye nyuraha. Iyo decision yavuye mu ijoro niyo decision uzoba mudafise souffrance, kubera ko igihe cyose Imana yatubwiye akaba ijwi ry'Imana ryavuganye nawe, uzagendera muri iryo jwi ubeho ubuzima budafise souffrance, budafise pain. Mume amina. Kubera ko kenshi ama decision wowe ufata ku bwawe uzosanga ugeze imbere utangiye kuregreta. Mume amina ihagije. Nakiri umukobwa umunsi araza arambwira pastor, urumva yewe mfise ikibazo, ambwira ibibazo yari afise,
arambwira uburyo yakundanye n'umuhungu biza kandi uwo mukobwa yari umwana akijijwe vrema, yakundanye n'umuhungu bakundanye, biza kugera igihe umuhungu aramuta ntiyongera kuba akimukunda, ajya gukundana n'undi muhungu. Ariko mu majambo uraza abakundana baba bacyandikirana, akamubwira tiya sirikire dans mon sang, tisirikire dans mon tete, unasirikire tu, unasikire mu macho, unasikire mu maguru, unasirikire avuga nyine ya majambo tie soleil, le vent so bwa Bufaransa nutakiza arakiga kubera igifaransa kiri romantique cyane. Je t'aime beaucoup très fort. Je t'aime. Okay. Nabatwenze reka niceceke. Urumva akamwandikira utujambo, urumva uzi kwandika utujambo nk'uto tie je t'aime très fort, je t'aime terriblement beaucoup. Ukazana ubujambo nk'ubwo je t'aime terriblement beaucoup, je t'aime très fort, ubujambo bwinshi bikaza kugera ahantu ukabivamo. Ya majambo wavuze très fort nguriya cyane ya majambo yase twandikiraga y'urukundo kagera aho kabigira gutya. Umuhungu arangije aramuta wa umukobwa abayeho afise igikomere yatewe n'umuhungu, kuko umuhungu urumva deja yari yafatanye n'undi mukobwa. Ndagira ngo mbabwire umuntu wese wifatira decision kubwe azogera imbere aregrete, kuko atabajije Imana ngo yumve ijwi ry'Imana imubwira ibi bigemo cyangwa ntubigemo. Mume amini hagije. Umuhungu aragiye akundana n'undi umukobwa aratashe akajya afata, urazi iyo wanganye n'umuhungu wari umukobwa usubira mu message yose mwandikiranye bigera ahantu ukarwara umutwe, ukarara udasinziriye, ukameneka, ukumva harenda, ukaba ubuzima bubishe. Umukobwa aragenda akajya aryama, umunsi wa mbere ntasinzire, wa kabiri ntasinzire, wa gatatu ntasinzire. Umunsi umwe yigira inama yo kwiyahura, ashaka ikinini ararya, ategeza ko apfa abona burakeye. Umunsi wa kabiri ategeza ko apfa abona burakeye. Uwa gatatu aravuga ati jewe aho kubaho mbona urya muhungu yarakundanye n'undi mukobwa n'amajambo twavuganye ibi bintu twandikiranye ndagapfa ntabeho. Ibi nina arabirya ntiyapfa. Abonye adapfuye ajya gushaka undi muti wamwica, nawe arawurya ntiyakora iki, ntiyapfa. Umuhungu akundana n'umukobwa, biza kugeraho umuhungu aza kureka nyine wa wundi uwo mukobwa aza gupfa, uwo bakundanaga ahita agaruka kuri wa mukobwa urya nyine washatse kwiyahura. Ubwo nibaza ko umukobwa yavuze ati kaze imboga zizanye. Ndagira ngo nkubwire, iyo Satani yagiye hari ibyo yibagiwe gukora ku buzima bwawe, iyo agarutse agaruka aje kukwangiza. Ntago muranyumva? Satani iyo yagiye hari ibyo yibagiwe gukora mu buzima bwawe, kuryamana ko bararyamanaga bagasambana bagakora ibyaha nk'ibisanzwe abakundana, kandi umukobwa yitwaga ko akijijwe. Umuhungu abaragarutse kuko uwo bari barakundanye, uwo babanaga byari biheze, agaruka ku mukobwa. Agarutse umukobwa arongera aramwakira. Ngewe ndiwe sinari kumwakira, sinshobora, I can't. Nabamvuze ngo Imana irakundinze uragarutse. Umukobwa aragaruka, umuhungu aragaruka, arongera umva noneho bararyamana, baryamanya bamuteye inda, bajya kuyikuzamo. Arongera amutera iya kabiri, ajya kuyikuzamo. Nukuvuga ngo bya byaha batakoze batandukana mbere, agarutse kongera gukora iki, gukorana nawe, atangira gukora ibyaha atigeze akora. Imana yacishimwe cyane. Reka mbabwire, kubaho ubuzima bwawe wigenga na decision Bibiliya yatubwiye nuko urewe icyanditswe, nuko Dawidi aharura Bisirayeli
mu byiyumviro bya Dawidi ntabwo yari azi icyo akoze ko ari icyaha, ntabwo yari azi icyo akoze ko akoze ikintu atashiguje Imana ngo abaze Imana, Mana mbaharure simbaharure, ese kubaharura bimariye iki, kutabaharura bimariye iki? Bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli asunika Dawidi ngo abaharure. Amaze kubaharura, mbabwire bantu b'Imana, shengero diri imbere yanjye, menya ngo decision ufata ntago zifise ingaruka kuri wowe gusa, zifise ingaruka no ku bandi. Decision ngewe mpagaze imbere yanyu nafata yagira ingaruka kuri mwebwe, yagira ingaruka no kubo nzobyara. Mume amini hagije. So ama decision mu buzima dufata menshi anakomeye, ntago amadecision wowe upfa kwifatira. Kujya muri relation ntago yakabaye decision wowe upfa kwifatira. Gukora ishuri ryawe ntago yakabaye decision wifatira. Ikintu cyose ubona cyangaje ubuzima bwawe ndetse hakaba harimo n'urupfu, ntago ari ikintu wakagombye gukora ku bwa decision yiwawe, atari decision ivuye ku Mana. Amen. Ama decision dufata agira ingaruka kuri twe, agira ingaruka ku bana bacu, agira ingaruka no kubo turongoye. Mume amen. Umukobwa arakubitika, urumva mbere yashatse kwiyahura yumva biranze, bwa kabiri ashaka kwiyahura yumva nabwo aza kundaba arushe ameze nabi, vraiment yararushe, ambwira ngo sige ndaranasinziriye, nashatse kwiyahura numva mbuze uko mbigenza, mwibinini by'imbeba numva nzi ko ndi bupfe, mbona sinapfuye, mfata nibindi ngo mfe, mbona sinapfuye. Umuhungu ubwo yagarutse bwa kabiri bagakora ibyaha, amadagakorora, urumva amaze gukora amaraso, amaze gukora amaraso y'abana babiri. Mume amini hagije, mume amini hagije. Ariko murabona uburyo Satani adushuka. Wowe Satani akakugira gutya, akakwambika igikarito mu maso, umuhungu akaza mukagendana mukabana, sote yaba ari umuhungu yaba ari n'umugabo, ukagendana nawe, ukajya wowe wifatira amadecision yawe witwa ko uri umukizwa. Izo ngaruka ziza kuri wewe, apana na wewe. Niyo mpamvu mubona benshi agera no mu rugo amaze kubonana n'umugabo bashakanye bemerewe imbere y'Imana, matrice deja bamaze kuyikuramo, umaze kwica abana babiri bajobora gutya nk'ujobora imvunja, urumva ko uwo mwana azobaho gute? Nyuma ukaza pasta sengera Imana mu rubyaro, kandi matrice warazi bayikuyemo. Mume amina. Yaramaze kwangirika. Le principe z'Imana yayishyizemo iziko, impamvu maye umudamu matrice ni kugira ngo azabyara igihe kigeze. Deja abaganga bamaze kubera abo bana ujoborora minsi ku yindi uko usamye. Umva bantu b'Imana, iyo wirongoye ubuzima bwawe bubaho bufise souffrance. Ntago muranyumva? Iyo uri kuriro utemeye kurongorwa n'Imana, ubuzima bwawe bubaho bufise iki? Souffrance. Psalm 23 aravuga ngo uhoraho niwe mwungeri wanjye, sinzokora iki? Sinzokena. Anjyana iruhande rw'amazi adakora iki? So andongora iruhande rw'amazi. So iyo umuntu yemeye kurongorwa n'ijwi ry'Imana, azabaho ubuzima budafise souffrance. Ikintu cya mbere kizakurinda souffrance mu buzima bwawe, ikintu cya mbere kizakurinda regret mu buzima bwawe, nukubaho uvuga ngo Mana ibi bintu ndimo, Mana ibi bintu ngendamo, hari ijwi ryawe ririmo. Nicyo kintu cyonyine, sino ibindi ukabyuka ukifatira amadecision. Ibintu byose n'amadecision yavuye iwawe, ugera ahantu amaregre akaba ari yatangura kuba mu mutima wawe. Ariko Mana kubera ikibi byambayeho, ariko Mana kubera iki? Ariko Imana natwe turayirenganya. Mume amini hagije. Imana turayirenganya kubera ko Imana yahaye wewe na jewe ubwenge vraiment. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana yaduhaye wowe na jewe kuyimenya, tukamenya ko ntacyo twakora ku bwacu, ahubwo twabikora kubera guidance y'Imana. Mume amini hagije.
Dawidi rero amakosa yose yakoze mu buzima bwe harimo n'iri kosa ryo guharura Abisirayeli atabanje kubaza Imana, mbega mbaharure, mbega mbihere, mbega mbaharure, mbega mbihere, ahubwo abaho ubuzima bwo kwirongora, azanira ibibazo abo yararongoye. Ubuzima bwawe ufata decision iva ku Mana, ineza izaba iri kuri ba bandi bazakuvaho naburongoye. Ufata decision mbi, inabi izaba iri kuri ba bandi urongoye n'abazava kuri wewe. Mume amina. None mbabaza, iyo ubona umukobwa iyangaja muri relation n'umuhungu atigeze abaza Imana ko Imana ibirimo, ni example ndiko ndaba, umukobwa akiyaga muri relation n'umuhungu atazi ko Imana irimo, bakabana iminsi mike, iminsi ya mbere ntawe ubana n'undi amubwira ngo ngewe ndakwanga, oya, muri fiançailles mwese muba mwemerana, mukajya mu rugo, mugeze mu rugo reality gahinduka, yamara guhinduka ikikurikira ni iki? Ejo ukabubivuyemo, ukabivamo ugasanga mama w'abana ari harya yaradivorshije na papa w'abana yaradivorshije, none bana wabyaranye n'urya mugore, urumva batagira kuba ingaruka z'ibintu mwagiyemo mutabaha. Mutamamina ko mutamamina. Barya bana ni ingaruka bagiye kuzibama, ariko baraba mu ngaruka z'ibintu vrema. Niyo mpamvu buri kintu cyose umuntu yagagiye gukora yakabanje kubaza Imana, mana ibi bintu birimo, ibi bintu urabisigikiye, ese mbigemo, ese ntera inambuko ya mbere, ese ntera inambuko ya kabiri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana yabashyiriyeho nkatwe akurongora, akubwira ntukore ibi, akubwira reka tubanze dusenge twumve Imana. Ndababwiza ukuri, niyo mpamvu ababyeyi bimwe mu bariho ibyo utumva urabasiguza bakaguha umurongo. Haleluya. Mume amini hagije, mume amini hagije. Haza undi mukobwa arambwira, urumva pastor jewe ndarushe, nuruhijwe n'iki. Akaba ari umukobwa yagiye aba ahantu ku mutante wiwe, hamaze kuba ku mutante wiwe, umugabo wo mutante bakajya baryamana. Ibaze, wagiye kwa tante wangu baguhindara, usigaye uryamana n'umugabo wiwe, bakajya bakaryamana, umunsi umwe amutera inda, baragenda inda bayijoboza amasengera ahantu ntavuze, bakajya tante yajyaga ku kazi, umukobwa nawe akajya kuba madamu, akajya mu gitanda n'umugabo. Bwa kabiri amutera inda ya kabiri, nayo barajobora. Noneho arangije akajya ajya kubavugishwa, kuba yari umukobwa akuze ngo arashaka umugabo mama. Ariko abavugishwa b'iki gihe ariko baranabahenda vrema. Wowe deja uri kurakorora inda, watwaye umugabo w'abandi, ukajya kumuvugishwa agahita akubwira ngo tata, ndabona Imana igiye kuguha umugabo. Deja ntabwo abanje kwerekwa ko wakoroye inda, wakoze icyaha deja. Icya kabiri, ntabwo abanje kwerekwa ko watwaye umugabo w'abandi, icyo ni icyaha deja. We araguhanurira ibyiza kugira ngo ukuremo uyamuhe. Umukobwa araruha, ubwo buzima rushya araruhara, karapupu, arakubitika ubuzima bwanze, akajya ajya ku bapfumu. Hajya umunsi umwe ku mupfumu, umupfumu aramuraba, aramubwira ati urashaka umugabo? Ndaramubwira ndashaka umugabo. Shaka umugabo? Ndaramubwira yes ndashaka umugabo. Ngakuramo impuzu zose, abazikuyemo, asigara uko yavutse, tuni uko yavutse. Noneho ngo umupfumu arangije, ngo umupfumu yari afise abatwa bamukorera, afata akagabo k'agatwa kareshya gutya, aramubwira ati ngakurikira aka kagabo. Yambaye ku mupfumu, umwana wo mu gisagara, umwana wo ngaha mu gisagara, umwana nyine mwiza zero fote, umwana nyine w'umunyamugi. Akagenda inyuma y'agapfumu, kagenda gutya tuni uko yakavura. Agezeyo arangije afata amazi arashusha, amaze gushusha ashyiramo imiti, amaze gushyiramo imiti arangije aramuhereza.
ngaho yoge wikureho imikoshi. Aroga yikuraho imikoshi, kumbi yishyizeho imikoshi. Arangije mwati genda uzaronka umugabo. Umukobwa na n'ubu nta mugabo araronka. Noneho aza kundaba, turicara. Jewe rero ndamugani banza uhebe umugabo w'abandi de ubaha wihannye ibyaha, dore wowe kwanza warishe, dore abantu umaze kwica. Barya babiri bose bari bariho. Bibiliya iravuga ngo utaraba urusoro deja kurya twabonye watanguye gucika kurya urya abayabayeho imbere y'Imana ariho. Rero nubwo waba warakuyemo inda y'ukwezi y'amezi abiri, yewe nubwo yaba iy'umunsi umwe ipfa kuba yagezemo, urya ariho. Ni rero aha uhave wihannye ibyo bintu wakoze, sino jewe ntago nkubwira ngo ejo uzaronka umugabo. Arangije azarushe, ndamusengera. Nkimusengera idayimoni itimbwira ntago kazaduterana imbere, kwanza ibyo azajya akora byose tuzajya tubijyamo tubyice, ntago kazatera imbere, twebwe karye turye, karyame turyame, kabyuke tubyuke, nikazaduterana imbere wallahi. Ni muri seriye kwanza muri bande. Jewe ndi Mayimuna wayo. Abwo se wowe uyoboye ko twamaduhura mbaha muri Tanganyika. Ushaka iki? Urumva Mayimuna ni impwemu ifata abakobwa, ugasanga mukobwa arifuzwa n'abagabo n'abakobwa, baramwifuza agenda mwibarabara, mutugu ikagishaka kugongana, yewe n'abagore ukabona minsi yose niwe basifra. Ama SMS uri umugore ufise abana 5 bangana nawe, abagabo barakwiruka inyuma. Question mark. Ari ikintu ari cyiza. Ndamubwira okay icara, aricara. Senga nirukana iyo myuka. Rero mfise agatelefone ko telefone yanjye ntagira, agatelefone gatoroshe, ndamukamera nyine ndakamera, kuko nanje gusanga hari igihe uvunikira abantu nk'abo yagenda akazagaruka akagenda agasubira birya yararimo ntabivemo. Erega ngende umuganga w'impwemu, kuri ujya kwa muganga akakubwira indwara yatewe niki, reka nguhe imiti yawe izagenda uyinywe n'amakire angana gutya, genda uyanywe uzagaruka, ukagenda ukagaruka tukareba ko indwara yakize. Agahita gukonsa akakubwira tumva niba indwara yaratewe nibi ntukongere gukora ibi nibi kugira ngo indwara itazagaruka. Iyo waje kundaba umeze gutyo ndagusengera, maze kugusengera indwara nayibonye nkakubwira noneho genda witware gutya na gutya kugira ngo kirya kibazo kitazogaruka. Niko biba bimeze. Ndamubwira genda wiyegurira Imana, dore urakize. Kwanza nyimwereka video yarirebye aravuga umukozi w'Imana nkanjye uyu nige, ndamwana ese urabona rinde, urabona nahimye akareba ibi ninge byavugiraga ni wewe nyine. Deja umukozi w'Imana akorora inda zibire, umukozi w'Imana atwara umugabo w'abandi. Hari ibintu rero umuntu asigaye ajyamo kubera ibintu by'agakiza ukabitebamo, wageraho uri umukozi w'Imana wanagera mu nzu y'Imana ukumva ko iby'Imana ubizi nyamara ntacyo uzi. Mumeamini hagije mtumishi wa Mungu, mumvire mu nzira ndi mtumishi wa Mungu. Kumbi nawe nturi umwe muri batumishi ba Satani bingine wewe. Mumeamini hagije. Bukeye Satani ahagurukira Abisirayeli asunika Dawidi ngo abaharure. Icyo ushaka kubabwira, nta decision nimwe dukwiye gufata itavuye ku Mana, kuko decision twafashe ivuye kuri twebwe ibyidusunikiramo ngibi igikurikira n'ibyago hanyuma yacu
ni souffrance hanyuma yacu, ni ukubaho mu mubabaro, ni ukubaho mu maregre. Niyo mpamvu abantu benshi babayeho ubuzima bwa regre, ugasanga umuntu abayeho invi ya regre gusa. Mana ugasanga tubayeho ubuzima bwo kuregreta gusa, ariko izo regre ziva kuki? Ni ku madecision twebwe ubwacu twifatiye, Imana itabirimo. Amen. Nufata decision ivuye ku Mana, uzabaho ubuzima budafise regre. Niyo mpamvu twumviriza Imana. Impamvu ya kabiri, tujye kuri Psalm 32:8. Niho ngiye gusoreza, ndabona amasaha yanjye agiye. Nzokwigisha nkora iki? Nkwereke inzira ukora iki? Nzokugira iki? Mbega amajambo meza umwami Imana atubwira, mbega amajambo meza uhoraho atubwira. Nzokwigisha nkwereke inzira ucamo, nzokugira inama. Imana iraduhamagarira ngo tube abayo, tuyumvirize. Afite impamvu ya kabiri twumva ijwi ry'Imana cyangwa dukwiye kumva Imana, ni ukugira ngo tubeho ubuzima duhabwe imigisha yose Uwiteka yaduteguriye. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, Imana yiteguye kukwigisha nuyemerera. Imana yiteguye kukwigisha muri biganza. Imana yiteguye kukwigisha ikanakwereka inzira zose. Mugabo uri ngaha, Imana yiteguye kukwigisha uburyo warongora urugo rwawe. Muma muri ngaha, Imana yiteguye kukwigisha uburyo wayobora abana bawe, uburyo wakedika abana bawe. Munyeshuri uri ngaha, Imana yiteguye kukwigisha paje ukwiye kwiga niyo udakwiye kwiga, modire ukwiye kwiga niyo udakwiye kwiga, ibyo ukwiye gusoma n'ibyo udakwiye gusoma. Ibitare important. Ufise exam ukegera Imana ukayibaza, Mana ushaka ko nigiye page, ukiri muri ugurura page, mwe muyera akakubwira aho nurengana, ukiga page yose kabandanya. Ufise ikimodire kingana gutya ikakubwira aho nurengane, nurengane, soma urangize, ugasoma. Nurengane, soma urangize. Ikakwigisha uburyo wiga neza ibiri très important. Baza kubaza neza ukagera kuri page ukayiga, kubera ko muhemu yera yakwigisha uko yiga. Wagera mu kizamini ukabona profe niho yabajije gusa, ukagira gurya pamba amanota yawe bakayakuzanira yose, ukaza uri mu bambere utari mu banyoma. Niwemerera kwemerera Imana kugendana nayo no kumva ijwi ryayo, izokwigisha, izokwereka inzira ukwiye gucamo. Nujya goshe uzakubwira mwana wa ntunyura droite, nujya kunyura kurya Rumonge mwana wa nujya kurya Rumonge, ahubwo unyure ku Musaga. Nujya Igitega nka kuri abari bazamutse sidika babwira, nimugende muri iyi bisi mugende muri iyi, nimugende muri iyi bisi mugende muri iyi, kuko irya nabonye nigera imbere ikibazo ihura nacyo, ariko iyi ngiyi ndabona iraza gushikayo neza. Burya kenshi abana b'Imana, Imana irakubwira. Kandi ibi ngibi Imana ibikorana n'abantu bafise teachable spirit, ba bantu bafise wa mutima ushaka kwiga, wa mutima ushaka kwiga, wa mutima nyine akumva. Burya nubu umureberi ku muntu ku Mana, kuko hari igihe muhemu yari amanuka akakubwira ibintu ubikore. Kurya wamenyere kuba reberi, erega rebellion ni spirit. Mumea ni hageje ubugarariji ni mwemu. Niyo mpamvu ufise iyo mwemu ku muntu, ku Mana deja iyo mwemu iraza. Imana irakubwira yura. Kenshi abantu nkabo, imikro yabaye iki? Kenshi abantu nkabo ntago Imana igivugana nabo, kubera ko iribona ko nivugana nabo nibari capable yo kwakira ikivuze. Abantu nkabo Imana ibona irivugane nawe ikintu gihabanye n'ibyifuzo byawe, ntago yemera kukuvugisha, kuko y'umuntu ndabimubwira ntago ari bubyumve. So ibintu Imana yabiteguriye babandi bari n'umutima kwiga, babandi bari
umutima ushaka kumva baba. Haleluya. Nzokwigisha nkwereke iki? Inzira ucamo. Inzira ducamo ni nyinshi. Imana irashaka kukwereka aho uzajya unyura nuyibaza. Imana irashaka kukwereka ibyo uzajya ukora nuyibaza. Izakwereka inzira, izakwereka. Umunsi umwe nari mvuye ngaha 2015 ihera gutyo, urumva murabizi naragiye, noneho ngiye icyambere mu mutima nandi ko ndibaza, nari nzi ko Imana yambwiye ko nzoba pastor, ariko ikintu cyambere nibazaga mbonye ngiye, navuze ariko Mana ibi bimbayeho nibiki deza. Noneho nareba generation yanjye abo twiganye nkabona n'abantu bamaze kundenga, baguze amamodoka, abandi nyine bafite ubuzi bwiza. Jewe nari maze deza hano, ubwo nari naje 2013 subirayo 2015. Ndavuga ni baba we, mbega we, nasubiye inyuma. Ukumva ukajya uhura n'umuntu mwiganye, bitegista, twatuzwe wabaye pasi Burundi, nibyo n'ubundi ndi pastor, akabona uratamburana migo akagwa lift. None byagenze bite? None umunsi umwe ndagenda njya mu cyumba ahantu, njya mu misho vrema, mbaza Imana, Mana urabona hari amadecision udakwiye gufata vrema utari kumwe n'Imana. Hari amadecision udakwiye gufata Imana itaravugana nawe vrema. Niko byari bire. Ndareba ndavuga ni nkaho mbaye nk'umuntu yaramaze kuzuga umusozi, ageze aho agiye gutangura kugenda ahantu haringaniye aho atongera kuvunika, Imana yongeye ibisubije hasi. Cyangwa se imvuga Imana ni shetani. Urazi ko kuduga umusozi si ikintu cyoroshye, niyashurira bura. Uvuga ngo deza maze iyarasikanyosha ni imyaka nabayeho meze gutya. So hari hageze igihe ngo nsarure, none ndabona bisubiye A0. Nukuvuga ngo abantu twakuranye generation yanjye deza bafise ahantu bageze kure. Jewe sinanugurura ubushumi bw'ibirenge byabo, birato byabo. Ndavuga Mana, numva mbaye nkozwe n'isoni, numva mbaye shamed, numva ndavuga iki nikigera. Atuka bimwe mu bigeragezo mu buzima nahuye nabyo ni igihe mva hano ndicara muhira ndiyumvira. Rero ikintera isoni nicyo nyine, ni generation yanjye. Mitasubiza inyuma abantu bose twakuranye, ndavuga mbaye imbwa pe, imbwa. Ubu nanjye ngiye kuba muri ba bantu bagenda basabiriza, basegereza vrema, gusegereza abantu. Wamaye lift ukanshikana kwishengero, wamaye. Numva mbaye umuntu w'imbwa, numva nyine ndavuga ibi bintu ariko se Imana yarambwiye ukuri, ariko nkavuga ni ukuri kuko ndabizi neza, n'umubyeyi wanjye arabizi, yarabimbwiye. That's number 1. Number 2, iki kigeragezo bigera ahantu nayo mfise umuntu gutya wo muri famille yo kwa ba mama akomeye nyine, umuntu akomeye vraiment akomeye. Barambwira ati muhamagare, yigeze kukurondera aguha akazi. Umuntu wari pastor, ngiye gushaka akazi. Ariko rero nkumva somehow najya kugakora ahandi, nkumva kugira ngo ntitwe imbwa nyine ntajya mpura n'abantu cyangwa mbaye ubuzima bwo gusegereza. Wamaye wagiriye ibintu nyine byo gusegereza, nsaba amahera abantu cyangwa abo twiganye, cyangwa nyine ukaba uri umuntu w'umugabo ugeze igihe cyo gukora nawe ngo uronke uburyo ufasha abantu. Ndicara, ariko ndavuga ni mbere yuko mfata izi decision nkajya mbumisha. Ndabyibuka icyo gihe nagiye kwa dadi, njya mu cyumba cyabo cy'amasengesho, ndapfukama mbwira Imana, Mana decision nafata ibintu ni bibiri, swat itisha ubuzima bwanjye irabukiza. Ibintu ni bibiri, decision nafata itisha ubuzima bwanjye irabukiza. Ndiko ndasenga, Imana imereza iyi verse Psalm 32:8.
irambwira ngo nzokwigisha nkwereke inzira ukora iki ucamo. afite iri jambo ndiko ndanarisoma kugira ngo ndibabwire, nahise nibuka uwo munsi. Irongera irambwira nzokugira inama. Mu yandi majambo, inama zanjye nzokugira nizo zizoguha direction. Ndicara rero, niyo mpamvu reka mbwire wenda mukobwa, mu mama, mu papa. Mukobwa uri ngaha cyangwa mu mama uri ngaha, erega burya n'igihe washwanye n'umugabo wawe ushobora kugenda ahantu, burya muhemu yera bari muri wowe arimo aravuga, ariko wagiye gutya, ariko buriya ntabwo waca bugufi kugira ngo relation ibandanye. Burya urabona mu rugo ibintu bitari ko biraparangana, waciye bugufi. Ariko waciye bugufi, ijwi riba ririmo riravuga gutyo, mugabo uri ngaha riba ririko rirakubwira, ariko burya kugira ngo bimare iminsi 2-3 mutavugana mu nzu. Ariko rero kubera abagabo dufise ikintu nyine muri twebwe, twigira abantu babanza ukumva, kandi ko ukaba ubyumva ko ijwi ririko riravugana nawe. Niryo nkubwira ngo nzokugira inama, ukumva Imana irimo iravugana nawe, irakugira inama, genda gutya, ukora ibintu gutya, genza ibintu gutya. Kubera rero muri twe ikintu cy'ubugabo, ukabanza ukagenda muri chambre ukizengurutsa gutya, ukamuraba, ugatangira kwibarishwa ibintu atariko mada, atariko burya utangiye kwizanishwa ibindi bintu, kubera nyine kandi uko mugabo nyine urumva ko guca bugufi, urumva ko washyizwe kuri tabi. Ariko Imana burya mwe muyera muri wowe, Imana ijwi ryayo riba ririko inama ubuyumva. Muri wowe haba hari amajwi abiri. Ijwi rya mbere ni ijwi rikubwira guca bugufi, ni ijwi rikubwira gusaba imbabazi. Ariko ijwi ry'umubiri ni rikubwira urasaba imbabazi, neje nzosubira. Ube wabaye akantu umugabo mbwa mu nzu, urasaba imbabazi wa mugabo, nta n'isoni ufise. Kandi niryo riba rivuga cyane, rikakubuza amahoro. Ariko ijwi ry'Uhoraho riba rituje, riba rimeze neza, rivuga rwose mu mutuzo, rikajya rivuga. Ariko burya niho wasaba imbabazi, ariko burya niho waca bugufi, ariko burya wakumvise inama z'iwanjye. Nguko uko Uhoraho ajya tugira inama. Mame amina. Ndasoza, Imana ibahe umugisha. Tuzobandanya kwa kabiri. Yesu abiteho muri byose. Haumenya kwahiriwe